Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kumba sanspa ngut kinong trei jo ka Giant Hills Autonomous District Council kila pelong je khi da ka basyong kalai mungor ha plau ka office trikam jo ka District Council hajuai ka daw jo ka je khi kini kinong trei ka dei namar balas phau panai menta kem shimlayo tulop ki nong trei kila rai ki plakat ban dawai ka hok ka jongki kila pen pa ka jing sngau jinjar ha ka bei dei bat ka jing em ka jongki ka ba man ka sngi namar ba menta las phau panai ki em khlam tulop. Ka jingelum lempung jongi hang ne hi kalong ban penpau ya ka diskusi jongi syak sarkar babale kam pelai lut ya ka dius ka jongi ya kur visible ha ka juk ko por kenang bangin la banjok tolok regularly bat bangin om sofar ha ka baye dei bat ki jingdon kam jongi kum ki staff bat kum ki nom tre jong council haka biya day bat katolop wat usnem barim ru 4 like katolop kebarangsa jongi haus nem arjar arpo ar kolong nadu disembar deh disembar dangsa usnem arjar arpo ar bat unu usnem arjar arpo like ngatrai pila askau tu ba nyimpat yok diam wat tang sebenai te haka jingi day bat ke area sin balak duk ya kini area revise pay jangka 5th pay commission dengan terai pila sengau tu baga di eru ngimpat yok ki increment kita kiba pending kiba ngimpat yok pediang haduk kita ni te ngimde gino yele persyak sarkar hendrai ni dei tangkum kisakri sarkar bat haka baye dei bat kata ka jingkeli jau fikong nilai kumno, ni longken kum kita kibriu kibra pram, hakil yang baru. Sisin balado ya kepisah, kamut kejing impilas kutu, la ring sedot. Ni long kum kita kibra pram, hakil yang baru. Henry, hakjing ya deh hibat kata, nilai perkat hi, dah kawai kesur bangin ya lembum kum de amban yelek sarkar hendrai ban penskau ban longkum ke siti sya ke sarkar ba ke skau ha ban bu tengsyu ya ke ba ke sarkar ka dei ban siu ya ke dius ke jongi ke skau ha ban penkloi siu bat skau ha sarkar na apila kemat jongki ban siu sisin siu kat badan ke pisah ke jongi ke council namar lada ka sarkar kan siu kum ki installment kan ne ke jingdu tolop ke jongi kan yai pete bat ngamdon jingkermen hiru ba nyin light ka sarkar ka light ram nangi kinong tre jong bat dei namar kata gadau ni kum kinong tre jong council hingi la raya kan ne ke jinglung lembung hangne balongkum ka first step
ke siti ban ai ke sorkar bag sorkar kan sneu ha ban siu dep no ya karam ke jong ngiru ngin like na kata ke jing sya aram lada ke sorkar ka kadang ngap menti yang kidon kisin jam ki bangin seperkat balle kumno ha ka bayade bat kan ke jing keruk ke jong bat lada dawahi kum kinong tre jong ke council lada dawahi ka poringi bangin lum wat ya baru upai nong sok sinong jong ki khon kari jantia ni hapan le ya kata ban apil saya ki klik nong sunsar kirang bak sinong ki sekretari sinong na barok saudang kari lum jantia ngin khot ngin wer ban yeng hakawe ka surbat hakajuk hakawe ka norim ban penpau ba sya ka sorkar ba skobha siu ya ka bainong jong kini ki nong tre jong ka council jongi namar ni tips kem baga council ke jongi ka autonomous body ke jongi kadai kasti ba jong ka jaj beriu kum kirit pai kane kadai kasti ba jong ka jaj beriu jongi bat ha kita ka surngin kerpat ya ki nong sok snong kin skobha ban yarap lem yingi ha ka ban lek ban kerpat ya ka sorkar bagan siudep ya karam ka kabadai ki benta jongi skobha siu ka sorkar mikhalia nadu arjar khatra kumta terter kalati upaya ke jing kaba ni kinong trejong council iman halor kata gadau kenang ba kanum jia kanu kaba skusi ya ke jingim ke jongi kinong trehan skau bha sorkar penkloi ka jingsiu ya ke bainong ke jongi nyimla ban len ya ke jingsi syabah ka khanru tri o deputy chief minister badon borom jongi mas nyaw halang dhar ulawan dalade ban jungo ya ke office ban ya ke jing he jongi kinong tre hanne yedap ke jingis ko komen ha ke to kuski halor ke jing kren bat ka asuran ke ba deputy chief minister badon borom jongi mas nyaw halang dhar ilak asur ingi ha ke to kuski ilak kular ba in yarap ban pendep ya ke dius ke jongi kum u sorkar ula ai ke jingkular ban ai kita ketimun ketidiang ban siudep no ya ke dius ke bangsa ke jongi ha ke sorkar hendrei kumba ula kular hi ha ka tiyau banungkong jong September arjar ar bulai yele yu iba kamchem lo ulo hendrei wal la kamchem ulo ngidang bu ke jingkerpat sno bahasa ha no bat pendep no ya kita jingkular ba pila bu men ha ka khandru tri ujun arjar ar bulai hakmat ki officer jong council bat hakmat ki MDC jong harilum jantiahi barok koi ha ka jing yadehi bat kane ka crisis ke bangila amat mentah ha kala bu ka jing ya ka kraw tam ni ba nyihap ban yale sistem ban pendep tang ya ka kus jong ka tu ka sartifikat ha ka jaka ni don kijing angnut ban penkiu gi kun ban pas kul gi kun ni sesor kumba ju kumba gi ju le man gi tu islam ki baladep bat kumba ki ni gi paralok ki parabriu ki abe sa kata kathong ban yo ke jingnang ke jistat ke bakhamba hendrai ni pat de ki nong tre jong ka council ni la do te hak jingi de bat ka pang ka sitom balai ke syaki hospital ki paper ban yo ke jing sumar ko bah ni hap kin man simram kan na bajan na balap ka ba kham kloi ini da ka ba lek syakiri badon galat ki balong ki riu simen ki badang la ban yerap ini hak kordit ka ba khaddo wat ka bang rukam don jing sini asu ini ta mentah ini le kumno ka bang ka ong ye ki district council m yimla syo but i secretary jongi hangne ibade ban yerap ingi imnut su ban su declare ya kita ki dokumen su jongi ba ka bangkan su baban airam ni kamnut su ka secretary imnut su secretary ro ta tengin si le nengi su sa umdo bat ka bakadu kharwai ka tahi ke de ka final ke jongi ka last chance ke jongi ban su panram ni ki rusme hoy kalong ke jing sisha ha ka tu last
Kato ke jingi ki bakaduk ke jongi kalawan ke pressure ni ki bor ki bahalor mi ki hapan panmam. Andang ila syong besar bahaya kato. Ya ke jing penbor ki bahalor ini ban panmam. Dah ke bak baleng ya hapan panmam. Ya hapan panmam namar keasuran ke jong kita hagitu gipor. Hagitu gipor keasuran ke jong ki kalong ke bebas bah. Bat ni iru ya kidak kisin kumbalak pau. Marsin lak life san keluar tengka lak pelai mardor ke bisa. Oh ngidap use government. Toh ni kibarit beria ni hapan panmam hagi bor ke bahalor. Bat hakaju ke por banting ki bangi panmam em. Ni klemting. Ndre ni burom na markila asyori ni bakin siu ya barok ke bainong ke jeng. Bat dina kata kada ko banga kloy ban panmam. Ndre endang ila semba kane kajingkular ke jong ki kalong kabiskular tangdep kam seiso. Ngila sedang ban yesong perkat da ko wepat. Ban sim kilat kelenti hakano ko dur bangin le. Bat menta kene ke jing yelum lembung jongi kade. Banang ne skmat. Wat penbor syu ini dak kibegi ar. Lada piskau dei. Ban penduk pendam ya ke jing dawa ke jongi halor ko hok ke jongi hi. Le ko sarkar ke ke bapimon ban pisto mi pila ban le. Namar ngilong kibarit. Nga kerpat. Yo chief minister budon burom jongi. Ukonrat sama. Sngauha. Bat la ke kular sa. Pila kular ini ban pelai lut ya ke pisah ke to ko por. Nrei haduk menta kampat siam la jai. Bat hakane ke kelimat ngabuk ke jing kerpat. Yo chief minister budon burom jongi. Sngauha pelai no ya ke dius ke jong ke office ke jong ke jhat Janjai Hills Autonomous District Council. Sngauha sar pelai no ke beje yi kumne bat lanu ngin sayok lut ya ke bainong ke jong ya kata ngi sai le chak sekretari ban pensngau namar ke sekretari ke de officer bakri du jongi ye sai pensngau ya kata lanu ngin yo henry lengba ke sekretari ngatarai ingit skem hi nitin skem hi ro ba usia mulatif bagila ngila persngau ya kata jing tkan jong henry kim sem lakot ini banyak keren ia halor kata bar haduk meta menero kampat don ini ke jing keren nin ap ke jubab halor kane ke jing kerpat jong ila ke sarkar ke sngau ne em ya kane ke jing ut jing nam ke jong lada ke sarkar halor kane ke message ke bangila pha menta kadang ngap kulut ini nin sa sim da ki bai pat sinjam